Audio volofa fatalo fatu Samoa lo mai bonga le dei foi vai ngola via fili tato Blue TV Sports Talanoa. E se fa popo fo le dei via fili aso lulu. Aso lulu sobre fito le masino setembro. Lua felua se fulu malentolu o fo lofa ma fatalo fatu Samoa. Ya ela mai mo fa so sa le dei vai ngola via fi. E le au nato le tato programa ma tu lo fo swing lo o mai ai. Ya ole ua le ngato le aso lulu le tato programa. Ua whaasara lau tu sa o lunga i le ngata tu tua lau Blue TV. Ai mai se fo o le tātou ngā luenga wa alua mara whainga paanga ma le tātou NUS televisia whaasara lau po le Channel 8 e te tono si o tātou o te do i Samoa. O wholofa la ma o whaatalofa ma whaaturi mantu lo tau pa i Samoa. I le nei whaivanga o le fiafi. Ia maloa fua i la ua maua malo fo i ia le whaasau le nei fiafi. Te lo fo le o to manga ua mai a ia whaingalo tu ia o taringa sua fo i o le nei fiafi. Ia o nisi fo i fato ato ai mai ngā luenga sa mai i ainga sa atu i ngā luenga. Ia ngata fo i ngā mai ngā luenga o le gym. Wala ngā whainga le lewa i tato. Wa te tau lava na whaavanga vanga sina taimi o le sui fua. Whaima whaisinga exercise. E peilo fo i o au me se fo i o le awa nei. Ia e ale taimina e o whaavalua po i le gym. Ui o lea. Malo sa mo le folau. O te whiawhia whailo atu. O le fo i wa maua le avanoa. Ia mātou te whasoa i lungo le nei proklame whaapitoa o le Blue TV Sports Talanoa ngā te lea o le unanga le NUS Channel 8. Ia ma le whionga ia tole fua ua le pa au mai. O le atua fo ilo mātou vase dolu mo le whionga ia au mua se kaimi. Na ofisilinia le whionga e le whaasina le whionga ia tole fua. Po le whionga la Aiolupotea. Ia po whio ia au mua le vanga le whiawhiu i o lea. Au tu whiwhia whaafiloa i mua whaatalofa. Ia ila uviona talo fala uviona tole fo livanga o le le Asiata fa talo fo Samoa fa fo mai ma tat administrato pa i ro lo suai ka ko po kalama le sports no ia malo so fo manu ia va kwai la ai se o ata fo ile le pe e tele ni va nga te fia so no ia e o mala ko fo e sa ile mele te ata mai alanga o le o e fa manusina tanto company la ko su o le mele bo mori fa malo ma fa titili li tato DIGICEL Pacifica ia le fionga le pepe ma le lato fo i vaenga fa titili li lango swing no le tato proclame o woni ngaro so top up e ma fa yo fa ya tu no fa fo mo la telefoni sa mo nga tele ia tuli mata i tato fa petoa awa kasia fa piko e ngo mo e mara ka vale kwa mele al DIGICEL mori la fa malo ma nga fa titili nga tele le Pacificezy money transfer tupe fa moli la foi ai ngai Samoa malu puia o le vavi pe le mo o le vavi aki rola le manga ia lo fionga Europe o le malulu o farkupe Samoa al Pacificezy e cosa pele sa coupe kalo ka kingo fo e ke ia pia kala coupe ai se lo ngai malo fe malo le nato no fai malo Ellen Stowers ma le tato pulenga e ki rola e le fai malo e tele la fa tai la ka mo mangili e wala ngai fai mai ia fai malo ia o le ia la ngai le wo Samoa lo fisa o tu le tato Pacificezy au le mama la ka mo mangili ia se vela la vai fai malo ai la ia ke rola me ala ngo piki fai malo ia wala nga umanena na rua fa so pe ki roa ingu ipuki ile ma fai ngo o ese ngom sa kupe mai ia le nga wa fa cosa kupe ka kareo ia le me sa kupe so ka vale rent le me le ma sa mo mai mo foi me le na tonu io le mo na rental ia va so ta ile fio ngala una nga fa tu joina ia to e va ve fo i mo tanto tu pe la fo i Samoa le nga kala ile ala fo ngo tola fo o le fo mo wa ile la to una nga va valua ma le New Zealand Rugby League le mo wa i tickets mo ta longa me tu tia ile so ma ta Samoa wana ingalo sa tickets. Iyo afa pe fu oyo le die hard supporter tato to Samoa ala ki Samoa. Kung ufiu pasi ser kemini. Iyo wala nga ipasi se nga mfenga arrange for ile ke sa ya e maka ya kalonga mtu ngo bena. Fa tau sa tickets family tickets o lo mawa uma mole lango suaina o le tato to Samoa e sa se kai mi proclame. Ma Talanoa i makaki akameki Samoa ia. Ai me se ala wodi ile to o le pa Brian to o brauli le wanga ia tu le finals ka au ia ka peki ia le nga e uma ko su mai ia ma tu Talanoa po o aina Talanoa ile au male au uyo le ele nga tala ile ia ai mo moli fa tentele le tato Tasi Market Tasi Market
O e sila fia lau kakala resi o nganga Tasi Market di mangi. Mangili Tamala le afa pe ka ue le tau te fasala la wina. E te ala tua e vai tata ingo ya faola tani. Falta. Ia faola tani. Po fiu ngai mangi. E na la kule ka ue le ngo o anai. Iyo. Ke la kua ka ue le ngo anai fai ua mai I. E piki mafi. E piki mafi. Iyo. Awana ingalo ye joy. Iyo. Ia na biforo le ngi fe ia o bor manga ngai o fe ngai mo wina tatu Tasi Market. E pe fai lo ka ua ka ke ko ave au mo fe. Wa ga ka lo ko fia ele fe so. Wa e Talanoa la ya au mo wa mai lo mo ma fa ka. O fe ri ka ma de fe. Le fa o mangi o vai o po fe ka ma so. Ia o le fionga ya au mo to vai. Ala isa mo. O ke le o lo po la ma fo nga le manga isa mo. Ia au talu ana Talanoa ina mene yo o alo ma fa nau faku i mi o te o mai lo lan ma fuanga le malanga ia pa o mele ngo vai ku nga ku mai nga sanita le sanita hotel iyo la ku mai nga ma de si ka ka ma le fo nga sa I ngo ka ku por kala ko lo ia matamu a Filipo Saena e kuai lau ka ngo sanita e vai le o e fa e fai le ka o ia nga le ku fa kwanga ka ngo ma o le mele ale ngo o aka o le official ngo so ko sia ki ngere fionga ana penga official tato sponsor mal sanita mane tuala ngala o umana yo mele fionga le pipi title Toleafoa o le I release nga pepa o le mele e kupu e mele invoice ia saung e nai e kari mele la mai sanita so le o vai la mua mo e maka mua lo mele o fai ai ka ko le official nga se tato wa mi le o ele nga ta o ma o to fa fai breakfast ko lunch o le maka ki kele mai lunga Blue TV mala fionga ya anai o polisi maka ko vai kan ko iyo ya ele faina o yo le ya modifa ma ro manga fa te te tato sa ma vianga le e tu sai fo o le lango swina fapito nga fa tai le vile le tanto NUS channel 8 ya so nga junior mala to fo vai nga me so ya na to ai me sera kama doctor po professor ya la kama o matiu yo mo le fo ma yo le fa to fa manino ulanga fo yo langa no so ngore ngana ya tere nga ya yao matiu mala afa so mai la le wodi I wala ngol wo le sai di nga yo tattoo sports sala no ala ngol acknowledging ngol tattoo fa nga bang wo o sai li linga la wori mo me fu yo o meu o aku monga io o meu papa ele me nga le wo ye sa ya so me sa tu we meu tia seu me tia lo lo ya ngai tupulanga ni wo ye o fa tau wala nga yan tia o ya a visidi ma vo ai ala ko e mai fu ya me o me wa o se ni tuli o tea. Ai olona fa ta wina. A fa pe ka ke ka kala ai le ngi mafu anga mani pine fa mau po ni langi soifu. Ya e fa fu ha ya me se foi lan mam la mai. Eu kala anga me. Mori fa malo mara fa te tele e le tato wa NUS University ya a fa to fa fonga me livang o le fifi alo mata fa na wa Samoa. A o e fia na ina ia fai ma fa mai asa mata upu o lava ia tulango so engolo e tu saili le skala ngai ma so no e le tato university o sa mo papa ingala mo le fa malo ni vanga o le afi tato tu malo a foi mai o le tato Talanoa e winga I unga ke le mai unga ile ma fa winga le na tu pul weekend O ne misia talonga lo Toa Samoa ma au malo se New Zealand le Kiwis I la stona I los forma tase Oktoba I le Malaya Tamaki Makouro Eden Park. E tolu talonga I lea so e ofia I talonga I le bar Kiwi Ferns New Zealand A ma au tonga. O le umbawa pe paul fale I o fisa o le Pacificezy I o Tawa o Tahuhu ma mangili. Vai whatau nei loa sau tike mo oi malawa inga lau au whaingalwenga po lau mafutanga. E ale e kale sia malangolango lau Toa Samoa. Moniswa mtalanga walau le o Varselau o Tasi Onono o telefoni maasani o le 251 554 o le 251 514.
Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Hello? Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday din ko makiva. Say, may ka na mo vine ko ay. Amang yung kulos fangaw mo, makulong talo fakag joy sa repay tilos fangaw yung sa misina. Sorry, if you po. Sorry. Nakakami ang kasi nas fangaw if sinipe if po. Uso, kan yung kung yung member of fufu. Yeah, okay, so if what? Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maroso. Oh, talo po, welcome to Tom Missing. Maro? Pay mo. Talo from Bacha. Mo tupe fa mo moli, te tong hino pili male fa tu pino so se fa level lape Samoa. E faingo fie me uma ele Pacificezy money transfer. E tolo tatu ofisa i Aukilani o Tara o Tahu mangele male lata le fitu se furu tatu la so se maengo New Zealand nei e ma faio na fa ngaina. A faio e sauni malanga i Samoa mole taino pololo po ta fa ngole lotto tamaiti mana tu le Moana Rentals malana fa pitoa se fulu ni mapasene wa pa uma o lalo i ta vale mo tongi mole masina o ke topa ai inga fa pitoa. Po nise famtanga ngabala au le oval se lau o tasi onono. Po telefoni masani lua fitu ono fitu iwa fitu fa male lua fitu ono fitu iwa varu fa Pacificezy o lau ba anga mo tupe fa mo moli i Samoa. Toe whawhele atu te liu mai o re prokalame mai manolonga masari le reivanga o le whiwhi ma le whionga ian Toleafoa and Aiolupotea. Ea ua le pau mai le whionga au moto o vahenga ono nisi ufufuanga malanga tui Samoa le whaina lea. O le ua mai a alonga te tele lava o le ipo le langi o lo whaangasoro nei. Le na whea ngai ma le nei weekend. Ke leo ka alonga mi se fota alonga na lua le tātou manu Samoa. Ui o lea, tate fo i eise taimi ai na laua lunga lava fo i le whai unga weekend nei. Ia semi-finals ia le NRL. Lau whionga Toleafoa. Ai maisia la ia le ngata o le ta alonga le Penrith defending champion. Lea sa ta aloa i masia au le Storm. Arangata mo ilai lea. O le to ele ai ala Warriors. Ia wala pe oro e maumua. Ia isia ma to over the Broncos anyway. Sta o mo e vali ta alonga nei ia. Overall o le asa umai tau a misi fo o tūlanga. Ka o mo ka longa le Panthers ma le Storm. O le asa o e mai tau a misi o tūlanga na tau to mai ta alonga lea. Ia pe ang kakalongo fo o finals ia. Ia olo i finals o kalo. Ia pe o lifi fo ia le standard o kalonga i lenga kai i coaches o kamaka alo o team a ko wai o lo pa u markele au o lenga makoli o finga unga me ala makanga o mai lo kemi o fai fan ia lo pa u mai sia ko fa au ia ko ia ale langa fai kalonga le ale al Penrith malsto ia o le Storm lenga ma hivela performance lenga malo mai ma sa mai ia pe o kalanga fai o Penrith wa o fai kai ka ko vai po feeling ku vai ele au le kemini i number 4 is ma call back line ia e po ia su ia eu vou que minen ko va ko la ko pensi con camisa mo voi de o linga la ko i number 4 ola ol ma kwai mo ka leia ole ol finga al finga o kulanga lo va ia kwa i nei champing lo ka kia mai Malo whautai, fua nei ungo ta alonga ma na ta auto mai ai. Tolu suma le valu le aina malo le Penrith. I le wha le Storm. Ma le tua le wahalu le ka alonga i rungo finals. Na expecting al ko inga fi ngau fui le
Score i. Be o fenga ta fu ka kolosi o lenga score. Be a fu ye storm fu e leo se au fu le a me o se au ka su so nga malo lunga mene o se nga champin. Pe ta yo le vaenga na ta o to mai ye le la to talonga. Pe ko ki kia one way traffic le fenga talonga le o pomoni. A tu la to na langa su le storm. Pe matua o consistency o le au le Penrith. Ia bang kau make mo foi le tu uma to te va o me mau me ngau so mua kau sanga den ke ngai mana tu ai o sanga te ni o sanga yo na tu atu na finals ai le uri so mai lo le to sanga den te ni finals le Penrith ma le au Eels ale foi la ko fe ko ai le semi finals ia sa ia lo tama fau e fenga ka lo peitai e se le man na yo fa to mo engar kamale o Nathan Cleary o le ta longa o key players nei o au nei ia pe ona ta auto mai ia le talonga le nei a Aiolupo. Ia wa o results o kalonga ingai ki kilo ima me sai performance coach. Ia le ngaka nga o kapenga nga le au akoa. So in mangiva ya so akoa nga prepare mai le au on and off the field for you by I fa peka ko nga o ko kongol mana. O ka ua off the field ke me min ko ka mai social side o le mea i kam fai ave se ma wale va pero la kapia ke miuma e ke mia ko ia o fai ko fe ma share kam ka ko me va penga wa ko mai fai ke me ka longa ke me kolingi o nga la kapia so you need to get that balance right I kulanga I performance ngo ka longa ngi mo o professional games foi le wa sui foi a me se foi ko ke le sponsors le involved Awai ai se me le ka ke vai foi off the field ai se me step up ai ne kam ka alo o kango fie se blas fala o bla lava se fala fa sainga me va penga ia e punga mai nga ia le sponsor a public foi a fans wa o ka u ia ngi so le nga kala o player ke kilo ia ke vai mo ke o e markulanga me a ke kilo I le sisio manga o sponsors ai me se foi ia kalapu ako malo fa tai ole vai nga lagolunga ia ja ure malo le Penfest mal ta po ka alo foi le Penfest o lo fie yo no le lo to yai ia tato tama foi e le matua lagolunga ile au le Toa Samoa le ka alo mai ai peira le likes o kamale o Brian Doe ore skabiki mako ule sa ka o Stephen Crichton ia ma I palau di sio piko ore skabiki lo Isaac Tango ma le tu foi I foi sa ta alo ia le uso ia markam fanka le o Jerome Luai to Taylor combinations le au I foi le ta alo le uso foi le o Jaden May le au May le foi ta alo I kalapula vale ma o ila le mana ia o le lava consistency which is umata Talanoa ile possibility o le o kama ia ile e koe piki mai au ale Toa Samoa. Asi ka mai ka longa lau au alanga o lau afio ngale na lau lunga lau afa pe ka au ma e manu malo le Warriors. Ma le tofa pe ngo failua. O le final ale la ka oko. Ngo ka mangi ngola tala to il po kala memo e final le Penfest mal Broncos. E ko kusa ka ko mafau fau. Pa. Ai ke ro manga al mere ngo fie ile sisi o wa o pufa sa mo mere o sisi. Al mere ngo fie sisi o yo lu sisi o lu morkema. E fa pe a foi le o kami mai kua ma. Ingi nga e fa isa o kwa lu mai. O le ale me o kupu la wa. Ia o ro ma o le sa foi ma le ali le sisi what went wrong I lau e mai tau le ta alonga le Warriors ma le Broncos. O le sa o e foi tau ia. Ia pia kakalongo o whanu sa. Ia e pia o iri wha pia fui o ka pe nganga a le Warriors malala ko saungi ngal kalong. Na whai umame kong whai. Ai on the day. Mo me ia mo opportunities e misi. E le ma whai nga maua lea wango e whakamala. Le nga maua wango fui le Warriors ia wale e whakongo. E ke me o wale pai. Ia alu pasi whai ka. Al Penfest ale peng whai wa le call for your coach wa ele medical team vai ke pelo ka mikiro lua lenga la vea mai ale ka alo mai ale ka alo ngi o le trust for your coach il ka mikile ia lenga perform fo e pela luinga ngar fam kalanga fo le o le ko fo equal all worries ile va pengo fa ka mala ngo fo I malo ia e ui lava pe ka kilo o kere I foi le kulanga le o menga ia ma a fasu luo
full lua ia o kapo inga fans ma ga penga ele va pela so mai ai pa va pela fai mo fo i ole au te ata fai va penga full lua ma ko ai em ko a ko ma ko finga ai se fatura la tala le vai lupeo e saunoa wala nga ile au fa le au mai tau au maka ma le au fai tau lo e ile meu tau tino tu na fate ia ile tau au na la tau le mai lo ai o le mele nga fai inga lenga pita i te le Broncos ma dominate ai o le speed o le talonga ua fiu le Warriors e tau mo fai e manga kua au nei o au nei e toru lau alunga i loa mai umai le tamiro sanga le nei le lato whaonga ingo le speed ma le pace o le talonga Panthers, Broncos ma le Warriors o le mele le ua tupu o kirikiro aku le kalonga mi se for fai tau i lato na ua uma le talonga ma porukalame vui Australia le Talanoa mai ai o le mea mongi ai anga api lunga le ko inga pace ma le speed e ta alo ai le Warriors ile la ko game plan we could have seen senga ai vai le mea na tupu nga kele ai tiro le fatano e kele haku le ko restart ale Broncos ile la to recount ile lima onga wo faisi ku ai ku ale ma tu le si vai nga na ta automai e wi afo ile forward pass le ko ke nguru ngi o ia se forward pass wa ia tairo ia wala ngai ile ia ve runga ngi me o le winga no la tala lu te fai atu a fa pe foi la ka ko ya manga ya mesi si a pasi pe forward pe le fo I mean fa se furu rua ai ma kaulia fo a penga nga mako ka penga ai waku a se ko va pe a ia ma kaulia i em ko okay ngal ma fo e happen le mele ala u fionga Toleafoa o la ko se furu o le me te tau na fa mani o kan peka inga a ke no kupu al me nga misi lo fori Kusalo, e foi lo fori le ka mo sa un passo uma ka fe le di al fa ala mo ya ile polo ale ai ki rore me ngo fi atai kusa kupu le forward pass le I think it was within le utou sila mai vai se ko fai mo mela la ngalela sila le pasile now o tatou ai o ka kokolinga forward pass pa i mata o le tu la fono mai nga kilo i lungo e ia se nga men kupu e ele me fa pe maka ele me ka maka i fa pe a vai ko se me ale i vin maka wale i vin maka ai atu tu mai tua e happen le vai ngale o tini lopo within the last 20 minutes o le talonga le kupu walanga o teilo e tupu me le na la ina o lo tosu mo le ono ai which is ava pela mo ke ka ngo fa me alo fam 12 is ya ya se los fulmingo ke liki e mo wai ai rim se fu ya e yo ya ai o se vai ngata weta telefa me ese mal tu langa le ole one of the fastest games we're recording na le tu langa ole ta longa le NRL le ngata le e fiku le leisi koa nga maua within the first 15 minutes. Fiku skoa all together. Le au lei o male au tolu ia o male fa o ai koru ia oh sorry. Lua male tolu yes. Kusa fiku within the first 15 minutes. Kwa ke ia o commentators mala ori e fa ia analysis o kalunga. Ole makua one of the fastest pace game. Ia ngalo lo ko ko kausa valia. Ia makaulia fo ia Tengo kalongo nunca faço al version que ngi whatever ka usanga ile ko ole Warriors i ni finals e mo fo ngi e wi na bala o malo o mo ka le swing ole ale Broncos whatever ka usanga ile ko o fo i ngole finals sala ko mengira ine ku kusa fai pela ka alo uso ka fai pela usa no nga ile Warriors bala nga o se temo ole Broncos e masangi fo i tulanga fa pe ya uyolea la li ka wo kara inga nga nga ai se ta me mai na il fatulanga ngol finals ya maletato aule lo ma pikinga anyways ole wa ata tu se ka wo ko pe ki fa ko wo pe fa ir mele ole wa mai a on fa ai lo fa lo tele mai le tato fa ya onga to Samoa yes le u fa lo tele mai lo tu si lo mai ai lunga ya ole zonga ya pena karna ya sunga pen karna ya kapat ya congratulations kai o le sunga ya ben o le titau va ya julo fionga Toleafoa o le sunga ya ben o ia le sa fa ya onga langolango le tato fa ya onga ta yu do to Samoa tingo ma le na ma va tu nei ele ngata la ile o ia le fa ya onga langolango ile au malo si le Panthers
mana ia la tu lang ngolo to mai if there's one thing okay fia o le selections le ai le ila fo tu so fina ngalo tele I think ole tele o vai nga ngo fa longo wa te fono isa mo ma ila to na selecting ala fa yunga le they pick on the person wale leila na relationship mata alo ele ngata mai la o le lato camp mo to sa mo le ka ko fa no le boka ia ngata fo ile ia o le relationship i to no le NRL I think that's a good thing. What do you think? Ia wa nga ringa nga ye kongo ka ko le World Cup ka team fo le coaching staff ka ko to sa mo le nga o al fa yo le fai kongo gaming il current il Penrith ia me se vola ko kelo ko me ki sa mo ko kongo la ia ka kongo afo ia a kongo o mange finals in la available mai ko kelo o ngai alo ia la tu mai I kakoto ma me fa pengi penga fa ya ka ko ia ma ka ko ma fo fonga po fe ku sia ia ka ko pengi ma fa ka ko wal mo kwale le ya ko se ka ka pe ka ko ya fo ia il ma fukanga a fa yo le season coach la penvi fa le ko kongu ia ka ko ya lo yo ke lo a kongu yo mai uma o mai sole se o mai fe ka ko au le na tonu lava ole vaenga la walunga mai lava ile tato au le na ole woka mana tu fo o le nga fai kala kanga ka o le nga ko muri ka ile a wivi le fa kulanga me tonga le kulanga foi le me imor kamale o foi ngor kamale le a vole a cowboy tamololo o le me imor kamanga tisen tamololo male mai male skokele le na va ai le taimi o le tatu talonga le Toa Samoa World Cup which means ya te ulo vai pe na isauno e tau vela na sirusila nda tatu tamafana uia ile consistency o melia io mai test fa pe awala ngai lisi ko inga ma fa vole fa pe ya se ngor World Cup nga velo le langor pi tournament mo lunga ai o kamaya fa o so fa nga kong fa pe nei tulang fa pena ya ona but one thing for sure that le tu malolonga or the championship tournaments there this is one of the biggest this is in fact the highest itonu lava I o le liki tu langi ka ya mana tua o ka fa koru le sa kele nga roi ngelangi Australia New Zealand ngelangi nga fai mai e korunga o konga le nga suia le me I ro konga lunga pa ulo ngelangi sa lo le Australia New Zealand konga le o me ye ka ko men tua ta to le numero lua la langi le sili ya Australia lo nga ka ko lo na to we New Zealand fa tu longa ngol standing ale liki le ta auto mai so ka ko fila le o ta auto I le vanole se tu mi ele kong fa ke me ka ko ya mi se vota fa vota tu po klampia mai malolo Aone misia talong walau Toa Samoa ma au malo se New Zealand le Kiwis ila stona I luas forma tase Oktopa ile malaya tamaki makouro Eden Park. E tolu talong ile aso au fia talong ile bar Kiwi Ferns New Zealand A ma au tonga. O le umba wape pa urfale I ofisa ole Pacificezy o Tara o Tahuhu ma mangili. Pai fatau nei loa sau tike mo oi malawa inga lau au faingal wenga po lau mafutanga. E ale kale sia malangolango lau Toa Samoa. Monisi talanga walau le o Varselau o tasionono o telefoni masani o le 251 525 o le 251 515. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local.
Hello? Happy birthday, Yus! Siri. Yeah, happy birthday di mo kwa makiva. Se me ngala mo vine kwai. Famangu ko los fanga mo vakulo talo fakatue celebrate los fanga o tamisina. Sorry, e fia po. Ah, seri. Anga me kasi los fanga o si be fia. Uso, fang yung kokongi member of fufu. Yeah, okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maroso. Oh, talo ko welcome to Thomasin. Maro. Bem. Talanoa bacha. Mo tupe fa moli, te tong hino pili male fa tu beino so se fa le lave Samoa. E faingo fie me uma ile Pacificezy money transfer. E tolo tatu fisai au kilani o Tara o tahu mangele male lata ile fitu se fulu tatu la so se vaenga o New Zealand nei. E ba faio na fa ngaina. A faio e sauni malanga i Samoa mole taino le palolo po ta fa o le loto tomaiti. Mana tu le Moana Rentals malana fa pitoa se fulu ni mapasene wa pa uma o lalo i ta vale mo tongi mole masina o ke topa. Ai inga fa pitoa. Po nise whamtalanga wala au le oval se lau o tasi ono. Po telefoni masani lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa waru wha. Pacificezy o lau ba anga mo tupe wha moli i Samoa. Toi whawhele iantu Samoa i lau mai moga le riva anga o lea whiawhiri toi te liu mai ai o le tātou Blue TV Sports Talanoa, e le ngā tolu ngara unanga lau Bluwave media, ia runga fo o le tātou NUS Channel 8 i le nei fo i vanga o le afi. Le antame ia tūrau whionga Toleafoa i nisi o Talanoa ia mai unga sa iai. Ese mai fo i le tamirusanga le pola langi o loo whaangasaro nei. O lea ua whaate ia fo i ia le atunu u le ala whai mai le amatanga o le neiva iaso. I le Talanoa le fusuanga tele fo i le argaka sainga fo i le ari o silei sang le ngorkaka. Ia ma le tamapele tānia fo i le umi fo i le na malolo ai ia le fionga ia lupe soli ai. Joseph Parker. Rakaka le ingo e soa whai a Joyce. Whake ia le ili lalolangi a mese fo i le whea la kua li iwa makua whakokolo le sainga le perkangi. Ia pe on le tau sira mai e. Ale asau kau sira li i le ori mor sainga le. Ia ke lo se sainga mo le o le mawarunga le. Ia e kula i me voli sainga o le makua i kwa le lei. Lei ma lava lei lima lei meu. Kal kong fui le fengo vio ke lo singa lei mo se pingi lolo. E alu ia ma ka ia fa pia na kam fai. No kwa le lei o li molka. Ko lei ma ngava. Ko in fanga solo ngolang fusuanga. Ia li va pia fa kamala fu. Wa pia la rematch fa alu le. Fa lu fa inga le ngole. Sa lo so no. Man jo vo le singa le sunga ya silei seng. O ia lea na te umia ina mo se taimi le tu mau ia le fusi foi leo le WBO. Mai le luafe lua suma lua World Boxing Organization. O lea la ua tangia mai lana manu malo lea. Or kaka le uru isa o e singa lea mamanga ola ke pingi. O Tyson Fury. E tau mawhai na ia unify umai fusi foi o WBA, WBO, ma le IPF. E la kua karangwa la mangfusua. Ora manga ia mo so ka pudding. Ia wa ka sira ngambia ili mfai ngo pa so ka fai. Peka ke soli pele soli. Aka me ale fai kala. Memora fai kala. Me ia ola valanga. Porque lo ko solo. So ele ia no ki aka. O ki akari. Mo wer ke mala no ki. Ora me mo ngi wa ke ro fa ki. Wala ngai laku wale mere kau ko ai. Iri ma fau fo iri ia wale mo ma ora. Kongi mai ale. Ngo so sa au kwan me WPO, WPA. Male IPF. Ala o kongi na le. Le la wa ya. Io, ma le tuala. Pakar kakare. Pese so a pese champ fo le ngo so pa ko ngwala au vai ko kuli male ri le o cho. Ya ala ngala mana tua. E le or masau. Io Toleafoa. Kasire me ia pike fuel to telo la fusu. Ele o le masau. O le mama. Ia, malanga yele me ka o le masau. Ai le ila. Ai le me ka o le pio le front tab foi le. Eu so koi luma. Ai moi ka anguru le ia. O nga melanga, ma vela e u fa sa mo a ka yele u sa e vai.
Ia ka maranga o me nei o me adapt uma mai Ya aso. ko vai fa ka sa me do va penga fusu kamala. E sei la ka ko. E se me tangata. Anyways. Yeah. O le tangata fo I o le vana na pine siliva I ata alonga Commonwealth Games. Le senga lea. O le ata te tau tala tu mo to mai na inisio mai. Tala anga o le tangata. So ele se kanga moe a. Penga fa ka walisa fa ka walisa so mai fusu. Lai o longa tala o ke fai a kore mawarunga o lima kaka. Ia, tasila na Samoa I unga fusuanga. So la tatu tuli matai pe la. Manai. Pe ka ungu la na fusuanga lea. Ia e po la fuse kali mai ka kalo Tyson Fury. Ia makauli fe kaminga ngavile kwa seng. Tas ya. O le kupe. I Talanoa. Ya. Ya ke o ki mise o sul milio. Pingi ka. Ka sanga fia. No winga ka fa pe nga negotiations o me. Tinga ka fa alongo ye. Ia me asal fa vai asal masalo I me fa pengi. Al kupe in wa lo kupe. O ia. Ka o ko man ka masanga o ki. Ka o ko man me ki nganga le fio ki ala la o ki am ki kilo le ya fa ingol mele. Ia. Ai sa ura ko nga me vuile o le o ka masanga nga o ki ala ve le disi ka masanga. Ya ka ngola ngi me ya sola. No le tena por panga e o solo o fa la. Ya o sol kava. Yang pa ka el makau ka lu fale ala emil kulkala ini ale ka el makau le nga o sa ona wale pa au mai le fionga ya ali afakasi iyo langa no vidia wa pa ure o sa ko mo fenga vidia ko ingar kai mi wale mi sita to por kalame wale kali mai e ke o po travel ko mo se me ali fusuanga senga ia ki ola vai le no tomo fai fo ile fionga ya fo muina to tai te vitua e ono le taimine ia o pisi wa mantua io to tongia o me iro fa pela amila la ka mo ali afukasi po le toa faleta wala ngole sofa makai io ko faleka le ngom kai ko ia e peitai fo ile successful e o me taimine ile fia fa tonu no programme io le faina o le tautonga la na fusu anga fai pelenga pe fa pe o le tele I sirfia o le isi talonga o le fai ina le manuel tong fenga le tato manusina ile la talonga ma le black fern po le au foi le o lo pele ki ka mai kai wala ma fasa monga o lo pele ki le a tamai tai New Zealand nei ia e ke rola uma makanga ka longa le la fionga Toleafoa o ke la ngonga po o le mo ki munga wale le ke le manel to mo fenga le tato au pa wale o tele lo por ki vi fa la po mai kanga por me it's reality wala nga ka vai ko e foi le ka ko backline so le e fa ko e ka ko sa hacking ka ko backline male okay lo foi picking of ngal au ka ko ang fail coach ia I ko sa umal sa lu na ka ko wa penga fa ko picking lo coach e pule ai langa ala uia maka ia ka mfainga fo ia lo em ko I ko po lo le I ka mfainga ka ko kengi au ke fa kola a fa ma popo au lo ka pia kengi ke lo va venga mo World Cup ka ko kengi lo ka lo ka sa o ya e moni la usau no o ke fa kura ka la le pisi la ka ko fi whatever talent alo le sistema ta ile captain il tato au le fai malu le va telena le va kero vai le tene tu lo wa fo ia mamalu tu fin so le sa wa e pala si ma ke ma ko ka no wala nga tisi le affecta ngo vai o tu pulta tu tam fai ngan sina mo fa malo manga fa te cheli pat tu lang very fitness ya wala nga wa ka ko puru wa le first 15 minutes 20 minutes ya nga umoringa ya matalo le nga fa nga ma ngi usila la ko ka ma si kontivo I kami ya ko masko io resi me orki ki rumo polo e fai miringa pe ona iva hanga na tele na ya malua tu ma ai tol suma valu ia le black fern ile se furuma le lua suma lua ale tanto manusina o tiro mai lo tele pole ale tu langa le sunga ya one hanga matau ia kele lo po fa ai mo vai ko kai mo le afa na e tu mai na e pi ngai fa kong mai ka ko au mai ka oi ngai ko tele oi ne o mata afa o tele ro fo ile no vai tu mai le ile tato coach mata afa ia ese foi fai o le sunga le fai o ke lo piso ngapi kongi we o yes ese fai o to vai foi le fai la fa pela ai pese so mata afa o mata fa lenga mai lunga le head coach ai ngo vai kula tabi foi le o le malolonga betulanga
lai involve tu ai male sunga one Ya, ni hanga ya pia le skali. Okay. Involve. Pia lunga I Brisbane po. Ya, no, pia no vai tu te usela o la jilo atu. Development la ka pia skali. Ya le mangi Paul me fa ka ye nga Yusuf nga. Ya me se nga yalo nga ya tamaita inga. Fa ya wal me mongia ye le ngi la ka pia o fa sa moanki. Wal me nga fisi ngi la langi. Man sina o fa sa mo. E fia lang kalap ya ele se me. Okay. Ya fa kai foi I nei alo. I foi tamaita foi ngo ka o kole ia so fa samo. Ia okay lo a fese okay lo pique ku ngai ma skali. A samo e leo ia. E fai la utala. Ore kelo le mor fai mar. Fatu le il tato o wala ngai lengar kasila se fai mar o foi la lisi o mai tai. Ore mana ia wala nga pe fela au le au Netball na New Zealand. E pe e kasiala wai ka ko e ngai sa mo ka ano mai le au ai wala vara kilo ku maru kilo sa mo ia bo ti roi langa i sa ula e foi le te tau pe ki kaure o lango nai le fa ya kasiala e lupo kasiala o pe la e pe le kasiala vai pa la ki maka ka o e le va penga foi e vale le Ya, toi fai ina le silver fern. So ele sa wari le silver fern ale ile au malosia engelani ali. Tu lango netball. Fai inga fia ai nga malo. Se le butu atu lunga ai. Wa pia se la ko one of test. Ya, le na lima tasi ai lima file lima. Kasi ai. Ya, to ila lo. Ya ai fatu ese fo ina yona po man na ia yo time ta longa ni. Wa le o ko e kau kasi. Mako asoia, Australia, New Zealand, Australia, New Zealand. Ora te mele nei, o ia Jamaica u fa ko ila loa ia Australia ma New Zealand fo. E pe vela tu langa le ia engelangi. Ia so ia pisa ka ro engelangi pisa au su e malo a New Zealand u mo. Sa le. O le la, ia o man na ia televisu ia inga. Ia inga me ia. O net pol ma la kapi pe ia o plex ma Ia. Ia le fala wa la kapi le wa pe o dominate mai fo e Northern Hemisphere. Ia. Fa penga vela netball. Le vo malo ngi ngelangi ya ka ko ya ngi sila. Yo swinga fo nga o ole me wo yengi. Toleafoa, kai me ko ka alo la kapi wala ngalela wa ta wala va ngale pe o la kapi man netball pe o se brother and a sister. I tu langa ole an. Kai me ko ke oi ku maka ka alo nga netball. Fa ku ko vo kai mi. Ta alo la o ta mai ta. Ko ke o mo wa nga ko ke vo de pe ko fa ka maka I ka alo nga. Ioi. E ka ua kele ia sola a misal 7 sa eu in 15 o netball nga mo wai le ko unga lo kango e set up I le ko kanga ka le cap you know netball e cool cap o me vola nga ke mo wai na fa a misal 7 sa e le nga ka lo kanga cool play el cap o e ke oso le me ko ko ile e polo sa ma wala u te mi te alo vo ile te fa me e tamaitai ele ima kele o e wana au mai amako nga mo la vango fo le fa ia pe o fai ia ma kulianga ia vango nga e ma kele fa kamala fo I wa pe me pe asa so vala ulia e fe kulia e pe o ele fa lo I kulango na ngo ka ko me fa pe ke u le va e ro tu te to ro me tu te fai nga me fa tu e longo fo ila tu te to ro na te pe o le mo ke o nga ro vidi mai net por mo ke ko help ia ma ka le fo me fa pe ia wan ma ko nga net por fo okay pe bokal ngo foi net por me va pe ia ai por ka o ia vai o fo fusu e fo le me la ka pie ke mo le fusu e fo le me le fusu mo la ka pie just ka longa la ia so ka ingo me a vai nge net wa o le ngole ko le teachers fo linga coach for 7 so o ka singa kanga na believe ke le me le o maka ka longa so ka longa wa ke minga sa wa maka ngi e ka uma ia fo le touch ala ka lo ka mixa mo na pike ko dis ka mi ka ko e con 7 sangi sila nen ko ero ko ka lo sa mo ko nga me fa pinga ki ku se o lingo me e ka ia la wala ka ai ka lu me mo me se me nga te mano no a voi mai se ko si akir ka Awene misia talong walau Toa Samoa ma au malo se New Zealand le Kiwis ila stona I luas forma tase Oktopa I le Malaya Tamaki Makouro Eden Park.
E tolu tālonga I lea so e au fia I tālonga le bar Kiwi Ferns, New Zealand A ma Auatonga. O le umbaua pe paul fale I o fisa o le Pacificezy I o Tawa, o Tahuhu ma Mangili. Vai whaatau nei loa sau tike mo oi malawa ainga, lau au whaingaluenga po lau mafutanga. E ale e kale sia malangolango, lau Toa Samoa. Monisi wa mtalanga walau le o watu se lau, o tasi onono, o telefoni maasani, o le lua fitu ono, fitu iwa fitu faa, o le lua fitu ono, fitu iwa wan faa. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Hello? Happy birthday, Us! Siri. Yeah, happy birthday di mo kwa makiva. Se me kana mo vine kwai. Famangu ko los fanga mo vakulo talo fakakjoy celebrate los fanga o tamisina. Sorry, e fia po. Ah, seri. Anga me kasi los fanga o si pe fiepo. Uso, fan yung ko kongi member fufu. Ja, okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maloso. Oh, Talanoa, welcome to Toa Samoa. Malo? Bem-vindo. Talanoa. Mo tupe wha momoli, te tong hino pili ma le whaatu peino so se wha lewe Love Samoa. E whaingo fia me uma i le Pacificezy money transfer. E tolu o tātou ofisa I Aukilani o Tara o Tāhuhu Mangele. Ma le lata I le fitu se furu a tātou la la so se maenga o New Zealand nei. E ma whaio na whaonga ina. A whaio e sauni malanga I Samoa mo le taino le palolo po ta whaonga le loto tamaiti. Mana tua le Moana Rentals. Malana whapitoa. Se fulu ni mapasene wa pa uma o lalo I ta vale maututongi. Mo le masina o ke topa. Ai inga whapitoa. Po nise whamtalanga wala au le oval se lau o tasi onono. Po telefoni masani lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa waru wha. Pacificezy o laupa anga mo tupe whamu moli I Samoa. Ya, fatalo fatule mai mo le manga on le afia fili to tele mai on programe mai tanto mano longa masani to e fa mapu e level fa tele tato sponsors ya o le tanto sports tele road living on le viafi e ngato le DIGICEL Pacifica e ngato foi le Pacificezy money transfer but la to unanga tu fatasi male New Zealand Rugby League e ngato le Tasi Market e tu sai fo long sua. Ja, maar ze voelen niet zo dat associate sponsors. Ik lunga voor jullie toe al NUS General 8 e le vanga voor ole ja fiafi. Voor mij jullie daar fata Talanoa voor ipol fasoa I Talonga. Le nei fiafi. Le tautonga na ia ia le unga onisi o Talonga na tuli mata le mamalo lo telo na tru. A mulita fasoa mata urunga proklame le tong fa ngal tato man Samoa. Ai ke fi manga ya sia momo le Talonga le ayelang yor ngu melakasi le lalangi male au malosia Africa o le defending champions o le ipo le lalangi fata usanga te luai e o te iro vo le Talonga le ele ia ngi singa le lifa ya pai po la fai le anga matua tau mate uma fua ta penanga au nei au le asa o e au te lenga masau fa akarikalinga o le tapo inga o Talonga le nei ua ta oto mai le unga sa e mavovowina a hafu ini nei vaenga I lau mai mo atu lau fionga tole foa watangia mai le unga o Talonga le.
Ia sa lo fo vai so makai whakalanga me coaches ya mis wheka maka alo au umailua. Ia mis wheka mi whela kore nginga ma me sel maa ngai fo ngiva ke mi social media ma news fo ia sau e maka fo la langi maka kai email o kupu. Ia umai e lua pe ngai saungo o no ai langi number 1 rank number 1 team ile la. Ia mal defending champions of World Cup o Afrika. Ia pe o me o mal World Cup sa skalo nga ke le mga ke kulu di sia. You know, yeah, right to the final whistle, so everybody was on the seat for le lopo o ai o fe o ia o vi ma lo me fa penga sen mangi ia kia yo ki ka longa se pe al final il kulanga le lungo le o kamisa ma lo fa tai o le si vai go te fifsi ngi ai so finangalo ole o swinga I ole Toleafoa wa ta o mai ngai swinga fa ko pe ai ai am talia le tournament le po la langi lon ta musanga a fuangi ka longa Afrika ma aielani e pe wa la brief ia kamaka alo I Toleafoa me sa mengi o tackles ma le high tackles ia red card o sorry le yellow card fa ka dia ile pe upgrade lunga se red Fua mai walanga mo foi o ta fe ta longa na Samoa konga mafiki. Pe foi le la kau ke kau fa masangi. Pie kau remind mai le fali le si taimi. Le readjustments le male adaptations foi le ta to I Toleafoa masuinga ia o te tope mai I foi e lau teko o le mawalunga o le mawalalo o uma tulanga pena. Fua ku ka longa le ai langi ma. Ele ke le angi vaenga fa pena na tupu mai foi le se vangangi obvious mistake ora so finanga ia I swinga ia Toleafoa le fair kapa o saulu mau Toleafoa o suia ia misela le tackle la misela me o tackle le ke le yellow card nga ke wa upgrade le red ma me fa penga wa fisilingi o le ka mai ia I masange ka maka alo ia me o World Cup en favinga va afko amai ka mal ke mumul o ingala lo le au o le kasi e kusa uma le fa penga na exercise mo uma ia Toleafoa fo yo mai so sa mera ole penga fa fo yo wa ko uma ngai e kauva ia ma players o peso ko uma so pola me last minute ia va ver pick up va pe so cha ko le sanga e po e lunga ia suilo technique ke fa ia al me o ke le Toleafoa se o me mongia o pe o le fi maka fo ngi kalo fi pe ka fi ai pe you know pe wa ia o ar me foi le fa mo inga lo le ulu fe ko I malo ia wa ke mi fa pe lo nga ia le pol ka yo ia le ko fa pe lo nga o li men polar nga me fe wa fe nga ka le contact le o le kingo male so le ka ngo swing ole o technique mal takola yo ke le foi la o vangi foi ya la ko lo fe Toleafoa ia ko nguf ka nguf ni polo ka pi ka mo foi ai pe ese ia pia la ese el spirit o kalonga a mi se fola la le mai se maka lo kanga tatu Talanoa Toleafoa ile mele ta o le physical po le physicality o le ta'alonga pe waru fo pe wa vai have we gone soft tatu Talanoa le physicality o ta'alonga la kapi o le mua pop up mai o Pacifica ke li lope ki agree tale walanga pe ele ngi kala manga ngai commentator se fai ngi meongi tackles lawalunga pe ale ka ano makonga mfiki Samoa mai se Samoa matonga now ele wa ko sa faka ko ongo le tulanga le swinga le o Toleafoa ele we now become the victim of this changes of the law even though all the beauty male mangai or ka alonga sa resti lungo kama Pacifica le tati vatu fo tonu fo plexia ai me se fo yo nisia walanga ile la walunga ia Australia ile karangole Australia fo le pu e ai fo a kempisi ele talangoa fa pe ole pu e a Sean Fitzpatrick ele talangoa fa pena e pa wa me karangoa ile Vio Fox kamale o Michael Lina ai a tatu Talanoa ile me ta o physicality ma le teko ia ngau si la fia le kaua na la via ila o fionga Brian Lima ia o foi le au konga ya konga matua la wolunga neo la o le o saule valingo swinga ne
ele wa afeki ai martu ai ngata alo tatu le physicality pe waka ko kauli lo langa ka kile lo ka aro milimiti. What are your thoughts? Ia ai man ko foi Asiata. So ska longa la. E me ole me fa ma lunga la ma la lunga ka long for safety. Ole ma fuanga foi le fai e la kongi ku la fongo. Ia pui e al contact le ulu. Ia. Po e mo ia penga ka lo kungi ka kile fa mo a e ni fongo le pu e waru lunga. Ia e kawanga e kawanga ia la wa me ma ka sui la onga ol kilo kulang esa a ko kilo kanga ka fa pe wo pivu vai ka longa ole fiko ai kemingi mai maka ka fe ko ai fa pe lu ka usanga ilum ya fa pe ngi e pawal kala fa mai well la mo fa pe la le pu e al kamal la ya sola ya ai pio meanga la wa lunga la vai I kanga I wala kongi fa I kula fong e no ka me kanga ka fo o kanga ka wa fo mai o kanga ka I ma misal e po kala me ka makali po kala me fo la ka pi family ka football ni ka ke vai vangi fo I fa fonga mali linga nga va le fa I fo le ka me we I fa ai ma kanga la ve ka longa mo kas yo ke fe kula kala I wa ke lo fa inga me on ko ke la le ko va ke mi fa I fam kalanga I singa prop I lo plex mi fa pe ngala fiora ko ma fa o le mea langa kilo ele monge a mo lu manga I male foi o safety al me ka wali se wa ke pe o me ka ngoi a le likim ka longa se pe manga yo pe ke pe o ko kongol ka si en vole e kongi kong kan kal ko le mal pulu be pingi ko pe maka pa ni ka ki e pe fa penga e va ko ka ko kolis fo kong su limali sa po liki ve su ka inga pinga le ko ai manga ye pe ale o le me ka kangi no ile ka ia mena nga kilo kanga ia kilo so le winga la so no o le winga la so nga la ufio Toleafoa so we need to be ready is swing at the that may soften the game or it's already happening ko la vol me sa uma me pengo fa ya avel ka ko fa ko kwanga fa la ko lo fa ya kula fongo wali so fa ku kusal lang ko sia ma kanga ka ole afi ke per fa fengo fi afi ola umi kam ka alo ma len ma fo pe o mo lo karia ia ru kula fo au te fi sitting years of in ngalo na ta me ile le sita longa lena matua ke ile ma le fo mai le week la matanga le va yaso ai ono ke fi sitting years of in ngalo fa ala fa li wala ngai le ngata sa e ta alo o le tulanga fo ile lo fa li no ta longa se ko fa kepa mai ala au ta Talanoa sila mai sa mo ile mingu ke muli o less than a minute o le ta'alonga lea ai langi ma le tua kiki fa for polo o fitu iva luas fulu se kone lo winga was less than a minute ai o le aso finga ngalo au tisi la mai sa mo le line auto muli la valea ile maka ma le mai mo ko ke le disco pin the different outcomes o le ta'alonga however ele wa va vele ko lo vali ele mangingo ele fa pe visa na tala use ele fa pe fo nga ko linga le mall e pe ona ta auto mai le consistency fa unga ngi so lo vali wa fa mai lo mall ia o vai ko ki o mai ma le packs ma tulang e u langa russia kule au felika ai le ama se pa langa langa kala le pe amanino le audio le fa pe mai where is it lela enga nga umanga where is it sui mar tulanga position wa yai ia ili malanga fa ili wa turn over le polo ia fa unga mal time now before that ele ngu mena no ke mga information nga usa ngonga ele offside le ngu mena fa le to tsisi la mai time le la so fina ngalo ile ko ye ko fo ia I le sala len kiki fa line up ia ko fo la Afrika nga fa la ko la o la ko lo o I le malo ma fa so everything has to be on the spot le kongi o timing o le oso a saula la molo y la ko le collapse lo le se ku marcalo ola foi la lo langi le mele la vola ko lo ko lengi foi ke mi defende ku nga me fa pengela la kan sko mai local polo me ve ya ka ki kilo kongi saula lo molo lo ya felika collapse lo mal polo la o mal molo la o nga lo la lenga
whaalonga koe ka ngaka i polo i lau whali malanga wala au ala o kango aku le i lai peke vangi mai le kanga i loko kanga i mai e lunga le e vangi mai le polo lau o kango loli mo la asau wafo ai umaru ngā markalo o kile kalongo kula mel nga awa o discussion nga i lau whali i me ka ua wha iunga lau whali e me ka ua consistent i e kukusa me ala makanga e o ale whistle i le valis fulmingi o kukusa langa whaingo le aula i o ma le aula ai alangi ma whirika e whapengala o lo ki la kulungu me le wha ako kanga ingi e le ai me le upu mai nungu me le wha la e sau mai kua i ke milo la kole molo ia lau ka milo mai i kua lau sau i o sau ai o le wha huinga lenga lua kua i kuso ka milo mai koe ki kia sui siksi le polo kai mal polo inga e muli la kau vange mai le hafpeka asa kau fese kol le mele anka kaulanga ia le ka ke vai ele ese lima nga advantage for le arkele offside nga sau inga le vanga le ka i vai ai ma vai ke kalong sau lo inga val au ko le refi osa e ko se ia ku ka milo mai o a fen me ka milo me ai lo ku i le nga lo ka i u mai lo just very unfortunate for inga polisi vai nga no te fa pea o kilo ya we this is just my own personal view o le kele yo vai nga fa pea e kele a inga maka i ku le lau whali le collapsinga who is going to collapse the more e kele ala nga koe advantage ai le au le attack wala nga pi o le pule sako e le ma se mea nga review wei se collapsinga o le more pole tūlanga leu avaku ai pe wa I don't know pe wa kau kasi ale kulanga vale se lo whali o se mea ia mai tūlanga talonga ui o lea ia umaranga kalonga lono winga tatira atu marolonga o fatulanga nga le tula i mai ai e o sola Afrika nga ia falangi wa ole champingi mai o kalonga le pol malo mel talonga le e aluanga ia nusila le tulunga lo no wiol ta tonga na le ta to mai fa wo ta to proclame pe mai marolonga Awane misia talonga lo Toa Samoa ma au malo se New Zealand le Kiwis ila stona i los forma tase Oktoba i le Malaya Tamaki Makaurau Eden Park. E tolu talonga i le aso e au fia i talonga i le bar Kiwi Ferns New Zealand A ma au tonga. O le umbawa pe paul fale i o fisa o le Pacificezy i o Tawa o Tahuhu ma mangili. Vai whatau nei losa au tike mo oi malawa inga lau au whainga luenga po lau mafutanga. E ale e kale sia malangolango lau Toa Samoa. Monisi wa mtalanga wala au le o vatu se lau o tasi onono o telefoni maasani o le lua fitu ono fitu iwa fitu faa o le lua fitu ono fitu iwa wan faa. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Hello? Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday di mo makiva. Se me gana mo vine kwai. Famangu yo kolos fanga mo vakulo talo fakakcho celebrate los fanga yo tamisina. Sorry, e fia po. Seri. Anga me kasi los fanga o si pe fiepo. Uso, fan yung kokong yung member fufu. Yeah, okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maloso. Oh, talo ko welcome to Thomasin. Malo? Pe mo. Talo from Bacha.
Mo tupe wha momoli, te tong hino pili ma le wha tupeino so se wha lewe lawe Samoa. E whaingo fia me uma i le Pacificezy money transfer. E tolu o tātou ofisa i Aukilani o Tara o Tāhuhu Mangele. Ma le lata i le fitu se furu a tātou la la so se maenga o New Zealand nei. E ma whaio na whao ngaina. A whaio e sauni malanga i Samoa mo le taino le palolo po ta whao le loto tamaiti. Mana tua le Moana Rentals, malana whapitoa. Se fulu ni mapasene wa pa uma o lalo i ta vale mautotongi. Mo le masina o ke topa. Ai inga whapitoa. Po nise whamtaranga bala au le oval se lau o tasi ono. Po o telefoni masani lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacificezy o lau ba anga mo tupe whamu moli i Samoa. Ia, toi whamalo atu Samoa i lau mai moanga le neivanga o le afiafi le tātou sports Talanoa. Ele ngā tolu ngā lau Blue TV a se fora una ngā lau NUS Channel 8 po o le TV 8 hamalu le NUS i le neivanga o le afiafi. Ia i le si ui fo i o le whasoa ma le fionga ia Toleafoa antelea Aiolupotea i le nei furpeki lau i loa le tātou au le manu Samoa. Ngā tafo i le saavema lau fali. Ia si o tātou o tunu. Ia mi se fo o tālonga. Nisi o tālonga whaavau malo si tonu lava si o tātou o tunu. Ma le Pacifica. Lau fionga Toleafoa. Tā o mai loa i le tau walunga o le whasoa i le tālonga ma le tau whainga le tātou au le manu Samoa. Na ta oto mai ai ia o le kaalonga fo i se e filongia o ngarangonga fa malo i le tātou au a me se fo le pulenga now o le tālonga lea a fua ku ia i stat o le tālonga ma le tūlanga i le whaatautainga ma me ke le lava ngoa sa kaunga ko malo ke le lava noa e le ngata i la uia mai tau o nisi fo i na overseas city i le amatanga o le neiva yaso me se fo i la to ili to mai tālonga ke le la vango sa tau tatu pa ai pen ora me wo tupu ma tu lai mai fo wale pi ka ke amaka ka ke le fa i wa fa le le me pi tau te la lenga sko ko ki inga ya ka ko mai ko amaka ko la kala lenga sko ko lusi ya le mo fa malo wa wasa ya me se fo i fa longo ma le pulenga ka ko mam Samoa ya lo fo mi fa na le ta longa matango fi ia o sanga inga fo ia kia ua ia ko kasi la makamaka ma e peanga whaia ko le World Cup o le test o a uma on the day o a vango e moa a ele e moa ia e se foi ko inga maro ia a uma ka longa e ki loka ka le skoa ia le se fulu ongo se fulu ia kia ua mko manga ia ka ko i ka aroma le performance ka ko wa uma kulanga wa e ko fuaka ngaka ma ka ko kilo fo i ma ka nga i malu la tunu ai ke wa ia kulanga i me uma ma ka pinganga ma saungi winga fo is ka ko au ma ka mfinga fo ia va vasa ma le ia ko sela pasengi fa malo ke le ai ka ko malo fa dai e tele ni so va ngam fa na fa so ai le tong finga se tato au ai tasi vaenga o te mana o ta paso fina ngalo o le issue lava lea ongoing o le meo le mistakes i le saponga o le polo pa ia adava ai fo i comment tangata i lunga o social media ia e ka kere whaia kualanga e kauresu e so whailonga whaalaka pi e ke kau mai kau ai mea la tupu ai hava ai nei le tele ma le majority o ila taunga ko mengi ma whai ma ina umai altaronga e aunga umai mengi o le polo pa Now, how can we improve this issue? Knowing, ele of apia foi ngamakua por pa utele ia Argentina le talonga, but consistently mai le fasolonga mai o kako ka alonga. Mata mai Pacific Cup. This is one of the major era foi le tatou lava ia. O le por pa o pasia guru pe ko kasi ko rua la u mo wala vango ka ngoma tu ale le ai rua ai pa u polo tu no bena. O le so nga recovery problem o le va nga i sa fo tu nga la u fio nga Toleafoa. Ia o me ia maka mai i foi le skill set ale player individual i lo kulanga le proper ka ko fulpeki e wa me mga ko le ngia wa o fa ma popongi au va vasamala ko ia ke lo kama alo mangi te on contracts for you like all professional rugby ia me ia that's every day o me ia fa so uma ko le nginga ka longa vai so uma ia e fo i lava la i lo ma fau ma lo fakingonga i la so fe ka longa
Awa e kemingi wa kele me e fua ia kulanga me ai al finga kai ang accept ka ko la maka ia ngi me Paul polo o fisili o polo ale ka al ko ia ka ko len ka al mai fa tinti fa la kele ko ka mistakes ma drop balls il Argentina wrong there's something wrong here yeah okay lo foi ia le fa pi ole fa fo ngal fa ya o mala ko I kam fa ya o kam ka alo ina so le e fa ima fa kingonga wai ia wai li a ko sa nga e pa u wai ko pa u ia ka ikale ko kas e ka kele o ye se me we vai ko o yelo e for man nga ko ingai ia wingi ko kupu ola facilities is a direct question se so finga fa tamata alo apa u mo polo ya oe ko o la solo ngona na temi ko pa u longa lua. Is that a problem? Like do you now it's become a problem for ngale ile fa nga so longa yo ta longa pe wa ka u ave ma me li ai o e onga le pulesa la fu ai ona e tau pul pa u. It's just a personal question mo wala o ke pela World Cup aka alo level ya. So e kolengi mai al ke ka penga ia kai mi vole pressure kai mi ko yo ongol me ale e ko maua le lo mafofau wale le lo mafofau le level fucking ongo wa me ai le ma sangia po fea so le polo po fea la o ko me kianga I lo a kulanga me a va pela ke bona ko pe ko puse no ko nia o pe lo vol polo ese a va pese me vole le ke wa existente vole ko po se elo o mak foi akanga ke mi TV mame a se me va pena pase ko a pa u ongol le ngolo sapo that's not right ko repeatedly ko fai ko fo ya be usa ngoinga fo ya fisilingia ya ke wa inga kai mi apa ule polo momo ke falo ko le ke momo ala valo kanga o ia mai kanga o lu challenge o you need to better yourself next time ma ava pela pa ule polo o momo va pe ia momo va pe con I suile me e como faia e elo le fia vo le ko kupu se mistakes e moi awa fa me a kupu mistakes e ke le me pa makali a o level la kapi e lo ngi fa ngalo yes you have to perform to the best a kupu vo la mistake is just one fa pe e kupu mai kala ngo pa ya o e esa player e algo como fa ia wala va eliminate mistakes ma lo fa tailo finangalo ole tato yellow card le te fia fisiringa so finangalo le tuli la makanga ka longa tuli tu tato fu peki tanken pa ya awa it's a bit of a controversy for le if ya manan tu ya au te lo la u fa ya le finangalo ila to sa fa ya fa e mo e sisira mele tu sa ya ngo ilo fali mana tu pe kupo la ilo fali ele yango ye le lo fali e pe o le toi au mai ngai lunga review fo I nga fu ai longa ka pa mai se toi revision lo fali le il vanga ai pe o langa ke lo fo le first expression ai lo fali la pe sa o ala sa si la ko pe ya le or ka ko ka mangala ve nga ma fu nga triple ka male lungo e ala so vina ngalo le il scenery ye pe ya le la ko ku lunga il polo nga ki lunga e ku e tanke pa ya ia o aku ia I tanke ni I kankala e o so mai lunga le pe ko se me mika lo o sa lunga alenga I kankala Argentina nga lunga o tanke alenga kango pe o wa me ai ele ma e fa venga ia lo polo wa o le polo e finga wai o mai e ki kaulang kilo ia walinga punga lunga ia la Argentina nga sa nga mua la veo nga vai il kangaka le Argentina le ko ka ia lo la vea ia le pa u mai pa u le kuo usa e pa u wala o Filipe ia le mai mo mai foi ko ke le foi ai lungo le ia so se me la veo e mo la lo ia la veo le vai nga valo le ngo I la ko kamale e pa u mai pa u kuo o tanken le a vai foi ele vai o lenga vai kama ele va penga nga lu mos fa mo e faile I le puele so o factors nga o le mega kamo ki lo vai nga no team why o lo folia le on he's on the ground he doesn't see me ara ko le team e fia ia monitors ma TV replay ma vai ko nga ankle fai o me vola nga PCT mo la ko vola me to upgrade por la ko la me
Ole me sili ile talonga le. Ia ole na remain la vali lo kat. Le si vai nga pe na eso no tatu por kala me mani sio ta Talanoa nga misura fionga umua. O consistency alo vali. Wa tasi foi disi me ona umua nga papangur si le kilo ile la ver kamara nga punga. Ai fa le ango ile poroka mai mana tu. Ole sa ile le man in front of the receiver. Yeah. Le na la tu dolar kamale. I wole fa nga unga yese lo he's on the way or in the way. If I told why I avoid Nisi Papa Langi Figo Fui. Can you just have a look at the player in front of the receiver? Yeah, Mawale in Alaku, Porocale, Lai, Wall, yeah, but anyways, also you are paying for Yakua, yeah, officially, Lamualinga, one yellow card on my Paulico. Elise, having a Paya, what if I ping out a committee poet? O kangaka le lu mga lu yei foi le ngalu le polo ang o fala la ver ka na tonua yai la ve lola o I kangaka le lu mai pa o mai ko ka ku ai lo ka le ka le pa o ai ko le ya malo ava tai o le si vai ngano o mai tauina o mari kai mire ave ko ka ko halfback le tamalo melani metavao is era usual thing e ma faina tupu o mai ko ko kele nga o ia ele ia lutonu tro fo ile it would have been nice panga mo fo sinava no o le au ke pisa tu lava o ia ele tu le Toleafoa and I will always say this ia ile ko inga Russia kamale mea e makua I mo o mia ese me do inga skate fo la ku kilo pas ku kilo pas al kamale ngale sau marko inga sipili fa 7 fo ile nga o pa why ande pele I line up mai wa kaunga mo mai se ai pa esto foi mela ui tala foi le fa pulea ia le fionga sunga fa yaanga but usual to nga me fa pene and what are your thoughts it's mane pena most time talo tama fa inga kupu vo ia ke le ma o po ke lo ke mingi la kapi e umangi au ka alo mas pes ai va pela io le va vasa male e wa e pulea fa yaanga foi nga solongo o ka lo nga mi se foi mele manga o game plan le manga o ai ke au ia mai mo pang mo sa va ngo con policy the last even 10 or 15 minutes wa ku kongu kamang awal kamanga songa inga akami mai puku nga fa vai le Argentina skanga kam kaukia va pe yes ia wa pio menga ole vai nga fa pio la pasi kalanga la ko lo mai me va penga a kemi le ile kom nga miel pasi kemi nga wa su ele va ai tuli ya no ya pero fa ko ave ia ka kon foi ile fio ya va vasa mala ko sa wa mai mo panga mo wasi nga va ngoi ku e kon ya matavao I ka kongo a kongo mo si nga vangol ka ngo mtipe mana ya ai tau tere me male manza mo mtulongo ya yo le la o tato next game ya pani tau walunga lo le ta longa mene langi na manu wi le tato to mo fenga ma Argentina ia o game fa no fa pe tu tau o leva vala tato to le ai or kai mingi there's no going backwards ile mele ya foi ya pani I miss you talonga mai langi now. O ani vai ngai mo mia ile improvements. Are there any particular positions in lau mai tau ma na tere sau tamale o foi. Le tamale o D'Angelo. Yeah. Le wila. Yeah. Ma tua man na ia tele le kicking game for tamale. Ma le langa lo sau ngoi ma au mua le fai so al kala au mua. We need ni kaka e breaking a lenga. O na tau mai tau wa te ile wa unga ongi fatu ngo ma fofonga. Mana ia kira kamale a second. Mana ia tele tamale a sau pe ali ma sopo anga ma fista ma vo ile ka ko me Australia. Christian Lilifan. First five. Kama kongu ale ka ko wa wana for kamale ka Australia fa ali kianga me. Yeah. Kama vo ile nga ma wa sa o ia va vaila ia ka vale le o di ele nga toi mana ia fo if so ni as a second option kick ka fo ile. Ia sentai le tamo manu tu mo manu. Ia ai ku ma ia ka ku fa kingi me tulunga vai what are your thoughts ke kong foi pe ngofia ku ave ka ko kal kong ngofoi sunga ya basa la ko ko ti staff ile ka lo ngai ko ngi ya pangi vo me le fa ka mi ya pangi le fe ngofia ia ai ka wa ia ke lom kwa bole le ya ka ko ma ia ko power me o positions fo ia ki position ka pela o
D'Angelo. Ia. Yang ka kal ngoi foi fa so ko mai mapanga mo so nga vonga va ko kongu iska lo nga fa second five fa kula nga wa si me ki kilo o ka wo ki po. Yes. Yang ka ko va ir va le kongu anga mo ka ko kiki. Ia e finga wa ka ko e mo ka ko vongo ko ke malo ya Argentina. Ia e pengo fa ya ko ka ko ia fa so ma avele ile fo ya nga malako. O le ia ke le ka ko fam kala ngolo va ko so angi fo ye ya la ko ki kilo kula ngai il piking o la ko au ma meu ai kal kongwa e manguia ka kala mo chepe Mana ya. Le alu fo ya ngelang ya pe ka kile kal ngoya ngelang i mulmuli aka ko focus ya chepe Malo fa te tole fo o le fa ungo tolu ngol ta por kala mel levanga na fiafi. La kasi ala o Australia wana nga o ya le tele na e fatu tuina Eric Jones e makifaya kwa e te uia tu lo vo wa to tele ta tu fans ma Australia ai e ki sa ngo lava I trust Eric Jones ko mo so ka nga Eric Jones le mo ta how's your team Australia ai longo wala gaming line mo ya na wa Jones gaming ko sale ala mare mo gaming ya mo ingi maka engal fa ya inga la val melo ka kiem ai mo e fast fulule o yo fast fulule on ya e kai pe ka ko fa so me o nga ya lo ma fo ya Australia ko la ngai no i de au la fa inga sa mo ai pe ya ko fo i ko o kere o le misi o ka ma ko ia la to le ngale ya o hupa le ngale avea o kupa le ko wa pe ya me uma ia fa me kala uma ku ai ma ko le vol ka pe fa ka usanga ya vai no la iki le ka alo malifia o lo o fonga kai cold full kamalanga wa o masangi lu ngale ko nga molonga lo me mal fa ngale ia wa ingi age group o average age o ai langi ma South Africa o ko rua kanga kai la lo mayor cold full a tolu valu tolu fitu tolu ono kama enka alo mayor ka alo ten kata ya ka ki kilo la ye kongo o au ngi ai kama o mago ko o levan ka alo le kala ngol melo team culture e ka le kala ngola kama melo o la wo ye it's already there o leva finga ka alo levan ma fu ko ese foi le manga e fengo fie foi la coach o nga coach kama ko a va kula kama ye le kala ngoi ye ka kama edi wa ka e va me le ti valo como e la finga ti valo me lo e wala ngolo trust darling ave ale la usa ngo mangi edi e pe wo fa le rongo le nga kara ngo ile integrity la walunga le tulanga le talonga le pololangi o le pololangi ele ya o ye nga developing ele fa yengi development o ke kong foi pe fa ya nga lo foi ele ya longa nga ka inga pe ya kulanga me foi wa ye ya ke o le cycle me e al va pe ele va pe ku mau ya va pe ya kulanga me Toleafoa ua mutai nei I so to fa mo ngo edi fa ko la o la sa o wala nga lena e sa pe ya me nga ke masangi a pe ko fa yengi fa me fa kalila o ko riske Lea fatu, Manatua is the first time ever, wale making ai au se kalia se meka ongi finals, quarterfinals. First time ever. O ma fu anga le huto to tele o le tinga o le me ile talia ina ngo fier ko keli. Le anga le po Australia e ui le kau fa le kongu mai test ma pure apa pool games. E le po Australia, one of the lai lunga o kama fo ye e ka ulo Australia e au quarterfinal wa currently first time ever wa ko ila loi fa pe wa mo I fe we o si ele se au e currently ke re so ngalo ni quarterfinal vai fo le ya ke mi coach e ngelangi ma kwa ngalo anga le ele kala ngosi si ya e va pe nga fa ya inga male o le wal pa wa le me do you think was a mistake le nga ve se ye Dave Rini ia wa penga fa e fo ia la kong pikia lo chen rugby union fanga la ko decision e piki mai eri fa malo la ia fo la ko ma fo ai o le siling a sile me kia ia kia wi ka won fa wa pe te re fa o mai o mal woka mai ia kia wi le fo se ma fo anga kala fe ngai nga la fa malo lo
ia o mea la nga ia ka kile iloa ka kou ia po ia angi me wai saka ko vai ko fa sen mea la en kupu kongole ile yungi fo ia skari e lau kilinga mea ia o tu langa la nta o to mai unga ta longa le foi vai aso a me se lo fa fonga mo Samoa te lo mai ta longa man Samoa mai ta longa aiela ni ma Felika o ta longa le i ma fo wina tu pu mai se tu longa ia fa foi malolo e ka fe lo ngi ai peita e se le tūranga la o lunga na ta oto mai e le wha mo i ngai welesi. Ia ole au malosi ia Ausitalia, me voi lea tātou mai Ausitalia, kere ka komwhanga, koe osu fwere la. E ia fo i toi whātou sanga toi osu le la. Ia avele tātou whātou tuanga ia whiki. Lea wo whaia, tua me maria la lea. ia O kora whainos ia la tāta mai. O le la whiko ai a kama ia le ngako peki peki e ongo sempingi. Le la whito ai a le early stage o le kora whainos. ia Le la oso Afrika, oso ia Falangi, oso ia New Zealand, oso anga ia Aielangi. Apa ula ia session vanga lea, e semi-finals anga i le pool C ma le pool D. Wa matua le quarter finals e oso anga i le pool la A, Aiolupotea, C anga i le D. kere la whaingo o la vea o la packball cup kingi whala wa ka miki nga ia o ki player nga whala ala o la vea E la ukala le la fetu le wa tate. I have good feelings. E aru fiki i runga semi. I have very good feelings. Langa, o le wale oso anga ia, o le whaiko ko ale oso e fiki. It's a possible door. ia E au Ia wai oi, i. ia. Yes. Are you up for Fiji? ia whawhia Tau runga pokora. ia whawhia Oi, e ne ma whainga o a whewha e lua wha ai marau ka male wale. Maranga ore oro koe whainga fori ka kopeki. ia se foi mai se foi melanka mo whainga le alu ai ole so menkonga e Ia, tau runga programe o le sports Talanoa le vanga le fiafito e whaafte tele tātou company langorongo sua DIGICEL Pacificezy mai se fōle New Zealand Rugby League man le tātou Tasi Market ia ele ngate le whaapito au ngawhara mātou whaafte tele i le NUS TV8 po le Channel 8 e tu sai o le tātou whainga paanga e uru te tasi e tu sai o le tau awa mea ino le tātou sports Talanoa. Mangalo se ngangana o le tau tomali la fufunga vatele ia ai vatul ma famnuia ma i le tātou manu Samoa mo le no tu tātou talonga ma le au malosi ai apani fa ungor vesone ia mese fo nisi fo tātou au lo tapo ia anga le mai le tu te table le fiafia ro mo o tau Samoa le tu pele mese fo lo lang e tu wo ba share fo i tātou proclaim le fiafia so fu